Dragi prijatelji, evo ga, pozdravljam vas Ujto i njegovih 6 veličanstvenih igrača sa patkicom, 7 veličanstveni. Počinjemo sa velikim pothvatom, dosta smo se čuli, krećemo. Idemo na rimske iskopine, tu su se kupali Rimljani davno. Dok si zaostaješ. Više smo se vraćali nego smo hodali. Energija putem je važna stvar. Do Svetog Nikole smokla. Tule padaju kap po kap. Evo nas pred kućom, vrh Brača. A pogled nam puca tamo u Svetoga Juru. To je ovaj svetac koji nam spašava našega Juru kad igra košarku. I pazi nam ga da ne izgubi nogu. Naš Ivan Čubić, ponestaje mu snage, oči mu suze, svijetli kao svjetionik. Kao što vidimo, došli smo do putokaza koji nas vodi. Evo nas kod crkvice Svetog Nikole, zaštitnika svih putnika, i ona se danas brine za nas. Nećemo dobiti koronu jer nas čuva Sveti Nikola. Mislim da bi uopće bilo da... Kako je, kolega? Evo, ruši me. Ono mene ruši. Ruši me. Meni je vruće, ono mene ruši. Smeta mi. Jel se tebi sviđa putovanje? A šta reći? Koju poslku poslati? Šta reći? Koju posluku poslati? Ja jedem slamke da kornjače ne trebaju. Ali ozbiljno možeš jest, vidi. Kupi nam burast. Šta? Biće bolje. Dobra je. Dobro, sad ovako. Evo ga. Da. Da. Šta to igra? Igram Pokemone. Vidi put je označen, ne vjerovajte. Oho, krtica. O, krtica. Evo ljudi, kad se izgubite, upalite igricu i vidite di ste. Znači, do raskrižja je još malo. Onda šlapu na pridolu, znate, recimo da je 5. mišeć pred Njemačke. Najkvalitetniji. Doći, tiho, doći, aj doći, dođi, stani, Bobok. Evo, Luka prolazi rampu, pokazat ćemo kako će to proći. To prve valjda i jedine. Jura, Ivan. Gledajte tu. Ovako sam Luka pazi. Sorry. Evo, ide drugi kralj. Patice tu. Ajde, Jure, ti si. Kraljestvo patkica. Kraljestvo patkice tu. Ana, dojdi ti. Ja bi igram košarku. Prije tu. Utra je, evo ga, tam se nalaziš.
trake. Aj uključi budi. Uključi, evo. I'm the realest one that's repping. Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always repping. Oh my